Матай 13 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол аврагдсан хүмүүсийг тийм ээ хуулийн багш гэж илэрхийлсэн 옛것과 байна. 새 것을 창고에서 내어오는 서기관과 같은 것이 바로 천국의 제자된 우리 그리스도인들이다라고 표현하고 있는 Тэр 것입니다. хуучин агуулгад байсан хоол хүнсээ шин агуулга руу зөөж байгаа. Тийм ээ аврагдсан бид бүхэн бол Юваажингийн ард түмэн болсон Бурхны үгийг ухаарсан хуулийн багш нар юм а гэж 그 илэрхийлсэн. 말씀의 교훈을 보면 어떠한 내용이 있는 거예요? Тэр үгийн сургамжийг сайн бодоод үзэх юм бол юу гэсэн утгатай юм бол 옛것. хуучин. 구약 성경의 많은 말씀들을 내 안에 채워놔야 됩니다. Хуучин гэрээн дээр байгаа энэ зүйлсийг ч гэсэндээ бид бүхэн сайн ухаарад зүрх сэтгэл дотор оруулсан байх хэрэгтэй. 새 것. Шин зүйл. 신약 성경의 많은 말씀들을 내 마음의 창고에 채워놔야 되는 Шин 거죠. гэрээн дээр гарч байгаа тэр олон агуулгуудыг бид бүхэн судлаа зүрх сэтгэл мэн тэр агуулга байж ах ёстой. 그럴 때 그 말씀들이 필요할 때 그것을 꺼내 놓을 수 있는 겁니다. Тэгэж байж тэр үг маань хэрэгцээтэй цаг дотроос маань гарч ирнэ шүү дээ. 너에게 소망에 관한 이유를 묻는 자들이 있을 것이다. Найдварын чин талаар асуух хүмүүс байдгаа гэсэн. 대답할 것을 항상 예비하라 말씀하시는 겁니다. Тийм учраас тэдгээр хүмүүсийн асуултууд нь хариулахдаа үргэлж бэлэн бай гэсэн. 우리에게 준비된 것이 있을 때 우리는 공급해 줄 수 있는 거예요. Бид бүхэн эхлээд бэлэн болчихсон байж бид бүхэн өөрсдөө юмтай болчихсон байж бусад хүмүүсийг хангаж чадна шүү дээ. 그래서 우리는 먼저 잘 하나님의 양식의 말씀을 먹어야 되는 겁니다. Тийм учраас бид бүхэн эхний ээлжинд Бурхны үг ин хоол хүнсээрээ тэтгэгдэх хэрэгтэй. 최근에 몽골의 어떤 이단적인 교회의 어떤 문제가 불거지고 있습니다. За саяхан ч гэсэндээ Монгол тийм ээ нэгэн буруу урсгалын гаж урсгалаас болоод их том үйл явдал болоод Монгол даяараа шуугиж байна. 그것으로 인해서 우리 형제자매님들도 많은 고민도 될 수 있을 거예요. Тэр үйл явдлаас болоод бас ингээ Монгол ахын дүүс маань ч гэсэндээ эргэлзэж байж магадгүй. 혹시 전도하는데 방해가 되지 않을까? Их бодлогоширж байгаа сайн мэдээ тарахад маань саадуулах юм биш байгаа 혹시 да. 연약한 신앙을 가진 분들이 믿음이 흔들리지는 않을까? Ингээ сул дорой итгэлтэй хүмүүс маань тэр үйл явдлаас болоод итгэл нь ганхах үедээ. 그래서 우리가 더 기도해야 될 겁니다. Тийм учраас бид бүхэн илүү их залбирах хэрэгтэй. 그리고 중요한 것이 성경의 말씀을 잘 아는 것이 필요한 거예요. Тэгээд илүү чухал зүйл нь юу вэ гэхээр бид бүхэн Библийн мэдлэгээ зузаатгах хэрэгтэй. 성경이 무엇을 말하느냐? Энэ бичвэр юу гэж хэлдэг вэ гэсэн шүү дээ. 우리가 그것을 알고 있어야 되는 Бид 겁니다. бүхэн энэ бичвэр дээр юу гэж гарч байгаа вэ гэдгийг сайн мэддэг байх хэрэгтэй. 그러면 거짓된 것을 분명하게 드러낼 수 있고 Тэгэж байж бид бүхэн хуурамч зүйлсийг илчилж чадна. 우리가 가진 올바른 진리를 더욱더 힘있게 전할 수가 있는 거예요. Тэгэж байж бид бүхэн өөрсдөө зөв зүйл итгэж байгаа шүү гэдгийг хүчтэйгээр тарааж тунхаглаж чадна. 그래서 우리는 잘 먹어야 됩니다. Тийм учраас бид бүхэн өөрсдөө эхлээд энэ үгээр хангалттай хооллсон байх хэрэгтэй. 우리에게 맡겨진 아름다운 복음을 지키기 위해서도 Бид бүхэнд даалгагдаж өгсөн тэр үзэгсэнтэй сайн мэдээг сахин хамгаалахын 우리가 тулд 전도를 힘있게 하기 위해서도 бид бүхэн сайн мэдээг хүчтэй тараахын тулд 우리의 교회의 형제 자매님들의 신앙을 지키기 위해서도 чуулганыхаа ахын дүүсийн итгэлийг эцэг хүртэл хамгаалахын тулд 내가 먼저 말씀의 검으로 무장하고 있어야 돼요. би эхлээд үгийн сэлмээр өөрийгөө тийм ээ бэлэн болгосон байх хэрэгтэй. 술람이 여인의 튼튼한 이는 먹을 것을 잘 먹을 수 있는 이였던 겁니다. Тэр шулаам эмэгтэйн энэ хонин сүрэг мэт бат бөх шүд гэдэг чинь өгөгдөж байгаа хоолыг сайн боловсруулдаг сайн зажилж иддгийг нь хэлж байна. 우리도 말씀을 잘 먹어야 합니다. Бид бүхэн ч гэсэндээ үгийг сайн иддэг байх 근데 хэрэгтэй. 말씀을 먹는 모습을 광야 생활 가운데 만나를 통해서 또 교훈해 주시잖아요. За тэгээд үгийг идэж байгаа дүр төрхийг нөгөө эртээр үеийн Израильчууд цөлд байж байх үед иддэг байсан маннагаар зүүрэлдэг тийм ээ. 만나는 매일 걷어야 했습니다. За энэ манна гэдэг зүйлийг өдөр болгон хурааж авах хэрэгтэй байсан. 그리고 아침 일찍 걷어야 했습니다. За тэгээд өглөө эрт босоод маннагаа түүдэг байсан. 해가 나면 이미 부스러지고 없어져 버리니까. Нар мандчих юм бол тэр маань тийм ээ бутраад үүрээд алга болдог байсан. 그리고 여러 요리를 통해서 만들어 먹을 수 있었습니다. За тэгээд тэрхүү маннагаараа ингээд олон төрлийн хоол хүнсийг хийж иддэг байсан шүү 이것이 дээ. 말씀이라는 양식을 먹는 우리의 모습을 모형적으로 보여주고 있잖아요. Тэгэхээр энэ маань үгээр хооллож байгаа бид бүхний дүр төрхийг сүйдэрлэн харуулж байгаа үстэй. 말씀을 어떻게 먹어야 돼요? Үгийг яаж идэх хэрэгтэй вэ бид? 매일 먹어야 돼요. Өдөр бүр идэх хэрэгтэй. 주일만 먹는 게 아니라 Эзний өдөр л идээд ээж болохгүй. 수요일만 먹는 게 아니라 3 дахь өдөр л иддэг юм биш. 매일매일 하나님이 주시는 양식을 먹어야 됩니다. Өдөр бүр бид бүхэн Бурхны хангаж өгж байгаа энэ хоолыг идэх хэрэгтэй. 밥을 매일 먹어야 힘이 나서 일을 할 수 있는 것처럼 Бид бүхэн өдөр болгон цайгаа ууж байж, хоолоо идэж байж, хүчтэй болоод ажиллаа хийдэг үстэй. 말씀을 매일 먹어야 우리는 힘 있는 신앙생활을 할 수가 있게 되는 거예요. Үүнтэй ижилхэн бид бүхэн үгээр өдөр болгон тэтгэгдэж байж, хүчтэй итгэлээр амьдрч чадна. 그리고 부지런해야 말씀을 먹을 수 있습니다. Тэгээд бас хичээнгүй ажилсан хүн үгийг идэж чаднаа. 아침이 지나버리면 만나는 사라져 버리는 것처럼 Нар мандаад бүр аль хэдийн өглөө үдэд гараад ирэх юм бол тэр маанаа алга болчихдог байсан шүү. 우리는 일찍 하나님의 말씀을 대해야 되는 거예요. Тэгэхээр бид бүхэн ч гэсэндээ Бурхны үгэнд хандахдаа эртлэн хандах хэрэгтэй. 그리고 생활 가운데 가장 먼저 말씀을 거두어야 되는 겁니다. За тэгээд өөрийнхөө амьдралыг эхлүүлэх хамгийн ихний үе шат маань үгийг хурааж авах үе шат байх 아침에 хэрэгтэй. 바쁘다고 훅 지나가 버리면요. Өглөө би завгүй байна гэж энийг алгасчих болохгүй. 일하다가
그러다가 시간이 지나가 버리면요. ажил хийж байгаад энэ цагийг алгасчих юм бол 나중에는 말씀을 통해서 하나님께로부터 얻고자 했는데도 얻어지지가 않는 거예요. дараа нь энэ үгээр дамжуулаад би ямар нэгэн зүйлийг олж авахыг хүссэн ч надад олдох зүйл байхгүй. 때로는 내 스스로의 생활 가운데 바쁘다고 옆으로 치워버리는 경우도 있지만 Заримдаа өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралдаа түүрцэндээ болоод энэ үгийг хажуу тийш нь тавих үеуд байна. 말씀은 읽고 있는데 Үгээ уншаад байгаа. 말씀은 듣고 있는데 Үгээ сонсоод байгаа. 하나님이 주시는 것이 없을 수도 있어요. Гэхдээ тэр хүнд бурхны өгж байгаа зүйл байхгүй ч байж болно. 하나님의 말씀을 항상 먼저로 할 때 Тийм учраас бурхны үгийг бид бүхэн нэн тэргүнд тавих хэрэгтэй. 부지런하게 거두고자 하는 마음이 있을 때 Бас хичээнгүйл нь энэ үгнээс би ямар нэгэн зүйл төөж авъя гэх хэрэгтэй. 우리는 그 양식을 먹게 되는 거예요. Тэгж байж бид бүхэн зүү ёсоор хооллож чадна. 그리고 여러 가지로 요리해 먹는 것처럼 За тэгээд түүний дараа тэр түүсэн манаагаараа их олон янзын хоол хийж иддэг байсан тийм. 말씀을 듣는 것에 그쳐서는 안 됩니다. Тэр үгийг нэг зүгээр болсон болоогүй сонслоо гэж дуусгаж болохгүй. 처음에는 듣는 것이 제일 익숙할 수도 있지만 Мэдээж хэрэг яг анхандаа ингээ зөвхөн сонсдгол хүн байж иж болно. 시간이 지나면서 많이 읽어야 되고 Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөх юм бол энэ үгийг тэмээг олноор нь уншдаг байх хэрэгтэй. 묵상해야 되고 Үгийг тунгаан боддог болох хэрэгтэй. 암송해야 됩니다. Үгийг цээжилдэг болох хэрэгтэй. 광야에서의 만나를 통해서 이스라엘 민족이 힘을 얻었던 것처럼 Тийм учраас цүлд дээрээс буулгаж өгдөг байсан мааннагаар дамжуулаад Израильчуудыг бурхан хүчирхэгжүүлдэг байсан. 우리는 신앙생활 가운데 결국은 말씀을 통해 그 신앙생활을 할 수 있는 힘을 얻게 되는 겁니다. Яг үүнтэй ижилхэн бид бүхэн итгэлийн амьдралаарч гисэндээ энэ үгийг төөж авснараа л хүчтэй амьдрах боломжтой.